Malaguhaw, outro classe, outro Chamoru, irasamu, sitatamu, sensamu. Hey, buenas tardes. Ko si Daisy Ginigi Kuentos Guåhan ko si Siñot Kin Concepcion. Antes sa tututo ni programa no ni lot of us we be usangan reflection reflections ni istagi Fino linguahita ni be usangan estilo di nanagahit sti reflections of as to masadi dia na opinion ni para tasangan pada faceta success diging kita nota wah so pagod na dia lo mala antes sa tog si dang na agreemento pa si Dr. Babakwa binigi medyo mo manennes ti Kuentos Guåhan o Kuentos Guåhan dyan malik sa programa sa ti tawag gini no sinataklaman na no matawago ba usangan opinion nga asti za para half na banda sinya para pata abiso itaw-taw ta dan para tanai jadi ano like I said ni tratamento binigi tanota no di mananay so it's a disclaimer mapananan tao sa ginin responsable po dapat bibiyosangan na gawa tao sa mga nganyo dapat bibiyosangan kasi malada tatutuhon wahaso pagod na dia ko hafa mo na topic ko bibiyo like nus na sinya benti Russia interesado na a little bit of interest here and there ni tao-tautan ni sinya benti mahungok lo wahaso na ji si 78 anos ng tempo tatin no ni magpui gerandos zaman halom Amerikano sa Manay-nata man na fan libre everybody know total that itumungo na istorya Liberation Day yes di ba sa unga magaluta on na do sa tanasuhay ibinabag itanota dyan ni inabuson ni Hapones lo ni man halom Amerikano sa sulit akti itano niya wahaso tayo mano mo na ji Manay-nata siya afa matsogi pero itarabira tati tempo tayo antes diyo fan halom Japanese dyan na siya na klaseng tratamento afa bidan niya afa mo na ji itano ni masaga pa di lanso naman niya saga pa di gumanya naman niya saga ni manmati Japanese man maamot pues dito po sa mamati Amerikano man maamot talo sa utungwa sa ngin komentasyon ni Biante sa nilalaho bino which was a long time ago wala ba pagulot tayo mano pagulot bidan din medyo sa mamati Amerikano daling nga maila sa biyo sulit aktis sa mami sa si tano Estados Unidos sa magosagad sili manamko sa mga fan libre do sa masya masogya masya pa manalago niya matinas may bunatsalan nebo siya nagbuma manalo mi CBs sa matsuli masya pa natano manalago niya pero matutun lumebo so pero mana siguro na safos tinatano kontra enemigo lo STE taw-taw tas tay manay na ni survivors no mapananan ni masungon ni gera sa manlola gusto tumus tamano mo na di manay nata matutuhon sa dunya budi ki linala niya hafa bidan niya mo na di perbofan hano sa pumaspiyay minawlig niya guna di man sweated no sa timatsuli ni Amerikano ilanso tegano sa na klase do Guåhan ni ji Amerikano rather ay manaso ni Japanese man Amerikano Guåhan di man matsuli gwan ni tano niya sa si pauguti man si pauguti man manen niya na pero man na bali umuzong niya si matsulegon ni tano niya sa doon na matus bilin na tempo si Chamoru Land Trust si Chamoru Land Trust na programa ni 75 na sakan 1965 1975 matutuhon sa gilsot tumos magag mamanait sa manahusang nga rules and regulations ni tamano para tafan manait at ni tanota kung manapikaw kumu Chamoro sa Guano kumu Chamoro siya manayo tano kumu tawag tano mo staba
Sinya man na rin lo, sinya man mamanayaw tanu, nguban na pliko sa Chamoru Land Trust. Tatungas na no, amam tempo sa tati, natasusedi. Sige pagu matula na hall maji rules and regulations pa nan ya reglamento man piasti zaman na huzong na dun ni la legislatura gina tempo so di managahit ni matulay ka todo do i reglamento bihi dadun matulay ka sti sa pudi masuddan ni federal linya violation of the Fair Housing Act. Dengan tesina na pa itsamura na puno is tinatano sa no it's unfair. Ibali pa rin otro na tao-tao siya. Kasi man masuwit, again, magiging Guåhan na sui governmentong, actually, masui Chamoru Land Trust. Lo gisutumus na yun with todo dumandan niya yun sila para tamumuzi. Lo renuncia gwi pero continua mas i zona lawsuit i federal. Dalang yung tayo ganito so gimala data resolve esti some sort of resolution na di para will walk away from the lawsuit lawsuit como man magufit todo. Gilsutumus umudong niya lang niya adwa sinya man manaitano como ma-preba sinya ma-preba na itano niya duput si maninamon ni Amerikano. Zanu debidun manai tati tano ganyan ni Chamoru Land Trust sa pwede matsulay ko na ni federal. Kasi nebo doon na line ni humuzang sa sinya umalumang and it's actually a public law. Kasi sinya pa mas para tatawagin na sa solo tatulay ka iya reglamento. Do uwahaso na sa bula siya man piniti di na dun na klasen malatawlog na legislasyon no nagklasen na line yung musong lo adzo na sinya ni para sulit at ti palog di resulta ni matsulegan the utungwa na nubulan na tawto manuugong sa pudi Chamoru Land Trust kalan no dispapasyo di ni paro man na panhudong siya di masya kumumagay na sinong preba na matsulego na ni tanomo low hijgi nagaigi problema mampus megay siya na no mampus megay siya na hinano ni ihumudong niya si Chamoru Land Trust sa hijgi na tamano magpo hijgi na kung paparasti za upapasyon tamano para tutufo kadi dos Ji manggagit pag una istao no the state that we're in right now the status i kontra Chamoru Land Trust jana ji i ani para tutunta lup i formatutun ni manampu ma ilinala niya di mebo pues hamzuni to kumprendi paning kumprendi halong gi gugo don halong gi Chamoru Land Trust sa un masangani sa gaya dito do i reglamento kalan dispapasyon di sa pwede tao sa lapi pero ma surveyor itano pero ma EP itano pero managwa saldan pa managwa sewer pero managwa ni di dupod si elektrisidad dan ni hanom kasi todo dusti sa inefekta ni pwede itaw sa lapi para tasog pero masog di sa Chamoru Land Trust dyan inebo na lain ni humuzong yan may na reglamento ni David yung preba. You have to show proof na magahit na maamot taon ni padimanay namon ni Azuna Tano yung taklaman na matsuli ni federal. Kobali azo Kobali Paraguay kalan no i reglamento wihiti mag-gift casting league ito tuhon dasi papagwa di siya problema no ang ginista humalom ni federal dalang pero taygwini mo na sti ja man afamolik dyan ni federal dalang okay at least it's something is a lot better than nothing no pues bentisina no nina
malik di isinintata da sinalupi ay sina mas babay isinintata polisi sa pudi generasyon no generasyon i natibo i generasyon i Chamoru ni afa du pusi ma primeti ho peron manai pas gilusot musti sina manai do tunga na napeniti do jigi na tay epog mo na raham juga no ni man hobin sito ni na suli tay manu pa panhalom binigi i minagas na banda o sasangan pa di legislatura niya pada guahasya nu nuevo na kandidato ni Sinya bon maatan esti at nuevo na delegado ni Sinya mon maatan esti so makumbinsi i Estados Unidos pero matulay ka di na sunyan ni Taymano maatan esti tanota sa Fair Housing Act madiroga todo i planuta ni pero na magofit todo muna. Pasado ano sa sangan is I don't in English I don't know whether it makes sense lo kailan na stop about sa no mano mon para ta preba na tayo ganang yun sa manay di manampo para ta masangani para ta ano papa gi records na the departamento gi land management para records in Navy para ano panay todo man malingo todo pa na ni record niya ekpa tisina kasi sige na kumumon gaigi minalig na minaneya dan imaulik siya na taw-taw gusto sina masugod mo na para ta sowi mas i manalagota para ta na panlibyanum di matati magbuon dan imanata siya pues benti maulik ka kau mahalumi tumun simana the Fino English, I hope you have a wonderful weekend. Buenas and half a day. Para Kuentos Guåhan. Buenas and half a day. Adios.